Hanya pro-pro kawannya. Pergi pajak gaji buta tok bak pemerintah haji lampu koma tu. Ya. Pegah bak pemerintah. Inom yang hana kerestui lewakah binatang kelo pemerintahnya hana sewenang-wenang untuk dia pegat ma di konsul di Nangro Aceh. Menyokan utusan wakah pernah ke Pajopeng. Nak bekerja sama ke kayo. Nak bekerja sama ke kedepunya Acehnya bersyariat Islam tapi lampu koima pakan hangka pedebit tiket statement. Pakan hangka pedebit saboh statement untuk melarang konsernya di Seramo Mekah yang ka berjalan syariat Islam tapi malah kebiarkan jino lampu koima aku. Oke, dikun ke MPU kap salah dog kap pegah dog hana. Beruru gelun, nyan urung iri. Anda saja di majlis MPU siapa betul berarti yang dipegahnya na awak pajo harum binatangnya na. You bubar gedehan MPU nan. You bubar gede dayah mudi mesranya. Serahkan balik bak cucodo gabo najis. Yang dayah mudi mesranya niki hana ya. Kon hartama dinya. Kon hartaya hadian. Adik Abu Nazis saboh meninggal. Yang bak gebila gam tengku metuah bahkan Abu Nazis leuro le malam di penjara. Wate geja intat bruh le drog Abu Nazis kurung gam. Binatangnya na pernah bila gam. Hana. Yang binatangnya termasuk urung poh tengku. Tengku Ahmad Dewi citanyong dia. Citanyong dia ho kapat manyet tengku Ahmad Dewi. Citanyong dia. Nyanji yang putunyok bah hipai. Ji yang poh tengku Ahmad Dewi uronyo. Lun perah apa? Lun perah uronyo ji yang poh tengku Ahmad Dewi. Nyo lun perah ba urun dron. Ji yang putunyo tengku Ahmad Dewi ba aparat keamanan. Yang poh tengku Ahmad Dewi nak ke tentera awak ID. Awak ID tengku wabah kira mate di. Kawabah kira yang tenteranya. Awak ID. Rehana na depu. Urung Aceh. Kita nyong dia. Tuntut dia dino tentang Tengku Ahmad Dewi yang kalau dipoh lagi, yang kalau petunjuk lagi yang. Dia pegat main nang Aceh yang. Yang awak panco Aceh yang binatangnya. Awak berloh agama Islam nang Aceh yang keji yang. Berhati-hati, ikut urung drone. Pek salik buta nang papat nang peduk. Pek buta warna, pek fanatik buta urung drone. Betul lun pegah. Nyok katip, lun hantam pernah lun pegat left lagi-lagi nyotrip tengku dua apa? Hantam pernah. Paling tegasal lun pegat left si jum 2 binit. Yang paling tegar lun pegol left. Yang PA dah bilang kau tengku dua lung hana trip lun pegol left. 15 minit, 30 minit, 7 minit. Yang lun pegol left. Hana trip lun hana kuak fau. Yang hana kuak kambam left lun tengku dua hana. Nyu trip ku pegol left bacut karena apa kon? Karena kulawan kafe Syiah laknat tilah yang pesesat bangsa lun. Yang pesesat agama Islam. Yang pehancur generasi Aceh. Yang buat binatangnya awak pajo harum di sana. Kemah biar ni. Menyenang nonton videonya lu lah kemah beredar. Mana edro nanti ada biar ni. Unuk temannya ngeno badro nanti ah. Edro nanti ada biar ni. Bek ban berosa wate pingat lon ku tunduk ke don kon. Memang ku sengak. Han aku jauh tapi han ku bantah pepe yang pegah. Han ku bantah. Sebetulnya menyolon bantah jaitat anan doh ke the nanti ke demam. Lon ya han ajir hadis. Han amu pom tentang ayat kadang. Tapi menyaku bantah le lon han doh ke the biar ni. Lon pegah laju. Nyo baru lon pukar rahasia bacu. Yang berosa ke pingat le biar ni nyan. Lon lagi tipah bulun ku pergi dro kenyo le. Kenyo. Yang hana ku jawab dengkung doah. Menyo ku jawab tengingi untuk ke demam. Jadi hana pele lon pejak malai gure lam kawan. Bahlun mantong. Hana pupu. Kajelah nyo ku pegah nyo. Baik banka berusaha nak kepingat lia biar jenis. Buci yang kan dikarenakan kau kepingat lia biar jenis. Mana lihat gada nak? Kau nyan? Kon tengku kon. Ilon na misiro aku. Baik nak kepu. Misilon kon kelon pi. Kurung drone. Kan anu drone tengok. Ke generasi Aceh tengok bejut. Kan anu yang saleh. Bejut kan anu yang taat tengok. Baik juga kan bui. Nah jelas kan berapa? Yang menang tengku medua lu kedin. Lu kemah. Lula kemah kadang nak tepeh perasaan nak urung drone karet ke gure lula kemah tengku medua karena gure wakah kamu bajung tat akai kamu Yahudi tat kamu kaplat tat perbuatan yang kau dipelaku di Nangro Aceh cok pinah ke deh hatenya bek dale di Nangro Aceh tet deh mu di mesra gede tut katut gede kon harta mai kon hartaya yang mudi daya mudi mesra yang hana harta ma di ji hana ibarat bocah tanoh pinai tamalangayan. Anji kau awak tamong ji ya. Awak kerukuh. Ino bani menikah inong dua. Ya ka inong dua aja. Inong kedua. Yang inong boleh racun.
Ai nong pon anu abon nanti. Kita yang dia nak gedena ora Jumat. Bak khutbah Jumat gedena aji ya. Dia abon nanti. Tajuk anu lagi tajuk kebui anu tu. Ya memang anu abon nanti kurang pikiran baju. Ha? Kurang pikiran baju. Ya aku pegah. Aku mudah. Nak depu. Yang hana lun pegah pe hana so berani yang pegah ke kafe lah nanti lah yang. Hana so berani. Ha? Ya nu temurkan sebabnya ulama. Ha? Temurkan malam dah sebab ji. Malam dah dalam di kaplan mudi mesra. Cukup malam ji. Apa jauh hari mah. Anu perut bebe apa ika. Nu perut di panebe perut. Ha? Yang perut hari memandung di pajau. Buka di pelaku di nang doceh lampu koma. Hancur harga. Cukup beratkah hancur yang kakak pelaku di nang doceh. Hana utak gumbacut memang. Otak kamu dakwah hana. Nyakong kakak pedina urung. Kakak pedina bang Aceh likah meno. Asli nyata dinamnya dengo habakah binatang habai kap tanggung jawab tengok dina gop mah. Ha? Kak perhut nikah gop likah yang. Ampukoi mah ke haram jadah palih ke. Hana utak gumbacut otak kamu dakwah. Oh mak. Kaya wapil tabe tapi gure awakah apa jupeng batoki tabe ya. Ha? Kabega kaya wapil tabe kan kaji ci ana masalah. Lo nak wapil tabe awak te tabe ya. Awak te ganja. Awak te pelam pukoma kena betul. Ha? Kaya awak te tabe tapi gure awakah awak pajupeng batoki tabe ya dum. Munyo hanai pajupeng batoki tabe. Ino tatu itu bayang dapat ci debok sona. Gure awakah ino tiro. Munyo dipegah hanai pajupeng batoki tabe ya. Ha? Nah yang berani. Nah yang berani. Ah, ike anak pajupeng badoki tabe yang gungdu. Tapi gure awakah ame yang pajupeng badoki tabe. Ba mafia rame di pajupeng. Ba koruptor rame di pajupeng gure awakah nyanduma. Rame di gungdu. Habunyo hanai pajupeng ba koruptor. Hanai pajupeng badoki tabe yang gungdu. Gure awakah jai. Hah? Pun apa le aku sebut nanam pu. Aku sebut nanam apa bila pule tok deh Malaysia gede gak mudah ho badoki tabe. Nama le do de begahnya. Abunya kan ya benar-benar dengkum dua kan ya garang-garang apa kan ya baba finah ada kan dengkum dua tapi kenyataan yang lu lafazkannya kenyataan dengkum dua kan lu ya benar-benar dengkum dua lu depu fitnahnya cukup berat dosa lebih keji daripada dia membunuh lu depu enak cara mengerti hadis wallazina amanu yuqatiluna fi sabilillah nak kebut nak kebut baik kabado gitu dalam kejapam mah kita bawa kakak gede aja. Baik gaduh kaya hati hadis palsu lewakah. Ampukoi mak. Kapagah do ke Islam but Yahudi but haram jadah but kapaju peng ba pemerintah but paju peng ba toke sabu du. Yang kapagah do ke malim. Pai du malim gandai saja ke awakah wa malim. Ha hana geram lanan le Allah. But tubi no gebi sakit. Ha gebi sakit gepulh daya geputung toko. Nah sadar. Ha gebi banjir. Sadar. Anak sedar, nyamban ka dengku muduah ka punya kiban gebili Allah. Perut martabat di dan marwah, tapi hana sadar. Dari gelar ulama ini mencalonkan diri ke sebagai umara. Narut marwah ngon martabat. Makaji menyo urung ka perut marwah, ka tarik martabat li Allah yang lagi-lagi yang dengku muduah. Hana depu. Marwah hana le, martabat hana le ka tarik li Allah. Sesungguhnya daripada gelar ulama ini bijak calon doa ke umara. Sesungguhnya so yang rai umara apa ulama. Tapi kita bijak calon doa ke umara. Pakai nak tumpuk sebabnya je ke umara. Nak kursi patah bak Jawa. Yang punya calon doa ke umara. Kamu hau dengan umrah. Nyo yang pelelun sampaikan terimong nasi beritat. Memang nak salah tutu kata lun tuan. Nak pemah apa? Anak pemah punya pertian anu mudi kaplat mudi mesranya ada anak pemah anak pupu si. Anak pupu, anak kurei tepi. Anak pulepian. Pulti awak bag sesatan ni nang Aceh yang kepu doh dak kena ubah. Ho dak kena ubah dah nak pemah pilih awak kah nak pupu. Pokok jilu pula kemah ba urun dronu mamandum nyona tepeh perasaan ate urun dronu lu la kemah beri dak cedram doa. Karena yang lu pubuhnyo, yang lu lawanyo nak urung-urung pesesat bangsa. Urung panco agama dengkum doa. Lu la kedin ni lem nyomanan bah lain kali tang urung polem. Lanjut. Terima kasih beri dak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.